Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Kelong khubor ko penkemen haduk kata-kata yagirunge jonga balang Catholic hagani ke Jyllaniambah Galaya khamtam gipat uble hakabri uhinyotrep hinyowasa hadin Pope Francis ulo Thung Reverend Father Bernard Laloo bulong Chancellor baru Parish Priest jonga Cathedral Parish kum Auxiliary Bishop jonga Jyllaniambah Shillong. Yakni, lapin benar gipat rungai ke balang Catholic du Archbishop ke Jyllaniambah Shillong Most Reverend Victor Lingdo haga prater urempang alajar pausan. Hadin bu Apostolic Nuncio jonga Vatican Syari India Most Reverend Leopoldo Jerili lapin tip yakni ke khubor ke bekemen Shu Archbishop Victor Lingdo. Archbishop Victor Lingdo habai kira kilar patai kubor ulai thu baya gani gajing pin menapat ba jong Pope Francis lapin mena harum haka pratrik urempang arajar pausan haka por minsngi kebiha bagapor jong kri India kata haka por saulai phau beje janmen Shwagani lapelong shwaga jing mani ke sakramen bakhoi tam keduan hayeng mani ba halaim kra parish blailam du Reverend Father Gerald Khongji haka balasa khilang du Bishop ke Jyllaniambah Joai Most Reverend Ferdinand Dekhar Bishop ke Jyllaniambah Nongston Most Reverend Wilbert Marwen kuman chupintip hangni bayo Reverend Father Bernard Laloo lakha ka kan rotrik ujeliu ka kandai spa nyo ponrio haka shnong lai Lincoln bar ula syak pin kentang kumuling do so blai haka lai photrik uyayong arajar nrio. His Holiness Pope Francis has appointed Reverend Bernard Laloo of the clergy of the Archdiocese of Shillong, presently Chancellor of the same Archdiocese, as the Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Shillong. Bao sung play bao là khu gần đó phần tàu lại chiếm bắt các quan hệ của họ bằng lòng lần đó bắt ở đây các bạn luôn bao là ở đây là sekali quay bắt người ta bằng sekali balang bằng sekali ya diocese bao sung bao khôi bao là biết bằng diệt yang ngawan kue beliau tentang kawan sarai ya Jyllaniambah pada dalam di yang tam berjalan tam dari kecil dispon di Islam dari bawa kue dia terlihat tulang lain yang tam bawa disuruh Apostolic Nuncio berlain yang kubuat saya Archbishop but agar kau berkembang berbawa disuruh ya Archbishop iba apa iba ainansir iba surat bat iba uslur bania Shillong yang kam makia jauh diocese pau disuruh ya Bishop Ferdinand Bishop Wilbert iba Riawan ban air cukup kedok bat ujur ban air Shillong ada di Losi pau disuruh panggil kerja jauh biji ibala monumen bala anasiya Islam bala simantala kadang kam nak bentar cembiang jauh jalannya di pedang ini kamu tang nak bentar cembiang lah jauh jalannya pat pun ke bala bentar kalau cekri mulai cekri ya diocese Pau semua yang baru di dalam ibadah yang lagi dibuat ibadah di start di berdat di kena sembilan baru kena pendat baru di baju play ibadah yang mana akan diterima dan ayat yang dua yang berpang yang bentar jalan yang tinggi yang bentar yang susah yang bentar dari sisi berkuai yang bentar di dalam dunia baru akan tambah dan baik depan yang bentar jangan yang dulu sudah nanti. Akan dikasih try macam kemas koi, balik sini di rumah yang jadi yang justru bertempel, wajib dipang kepada pusat lah masih kalau bawa play yang semua dia jumpa nama
play bersipun kecil berlengok. Kemarian pakai orang kubur anel terhadap kecil berlengok. Kemarian apa kali cuma disebut kesiau diketin dan disebut terhadap kecil berlengok. Kemarian pakai IT belum jisu tempel kesiau diketin sebian ketin anak terhadap kecil berlengok. Lagi kabul berkat apa beliau punah itu pada kecil berlengok ada kecil berlengok. Beliau pada sekitar 10 jadi kecil berlengok bagi orang yang amat ada kecil berjuni. Tidak ada terpadu baru di peralongo sesat di baru terpadu mulai menjadi wajib dalam bentajangan nambah alat bersyukri mulai ISIS berdua yang akan terjadi baru bentar Archbishop bentar Bishop Ferdinand Bishop Wilbur bentar di para biji bentar cumi baru di Indo nama yang akan menteri bentar ciri-ciri yang mulai ISIS boleh syukur bentar desi boleh berdoa di baru. Another announcement I want to give to you today, to the fathers, brothers, sisters, and the faithful of the Archdiocese of Shillong. Dear friends, regards to all of you. The Archdiocese of Shillong has a huge responsibility to take care of the faithful religious congregations and institutions. Therefore, I have thought it well for the betterment of the Archdiocese of Shillong. Today, 8th of February 2025, I am appointing Father Richard Manhamajal and Father Pius Shadap as Episcopal Vicars of the Archdiocese of Shillong. This appointment is starting from today itself. I ask God blessing upon the newly elected Auxiliary Bishop and the Episcopal Vicars. God bless all. Jing sukamen bakral bau kepala kuat Pope Francis Thung saya Father Bernard kum Auxiliary Bishop Joka Shillong nama ke Shillong kalayar iladon bon ki parish ki konben ki Jyllaniambah ki pai bringwet amar kata kalon ka bakia ka kam de hakan jing I jong ki bahalor ku pabakot ula I bain don kam nong yarap tikum ta hakan jing I bet jong ku pabakot ula Thung yau Father Bernard balong chancellor mat paris pres jong ka ni ka katendar hi balong nong yarap nong yarap Australia kamat nong yarap lang baru ke kam kicu hi baru ke bishop ke kitre mo kajing kentang padar jing perskem kajing ki sacrament prepare ki administration ki kam menteri ki kam yarap ki kam ban lech ki parish ban lech ki kam prepare kam mensim ban kam menang pensting chu ya ka kam ban nang pen poiru yang I syaki pajba syaki Jyllaniambah syaki parish prepare nana kata daw labu kanang yang unong yarap kanang bangin dup la ban ai syu kan jing mersem ai ngu yo ble kan ka snam jubilee arja arpusan yoro ya kan ka jingar khu bakar pang chu ble de ka balabu yaw neu bishop auxiliary ban yarap ha ka ai sai se changi taka daw ni don box sha ni duai uplay bang ai sai se kan kiu sha prang hakikam mersem hakikam jing pen roi hakikam jo ka jing pen pha ting ai khublei ya ki pigi media association ki paj ba bero ki ling dok Jyllaniambah bat kham ta me sungu ya khpa bkhot Pope Francis ba non sio changi ba tre India changi mala panyo ya Father Bernard ko mo auxiliary bishop Joka Shillong ICC khublei ya pi baro